Kasansyat kakadar, kasuk kasan kala senjar hakari South Korea, hadin bau Presiden Jagari Usun Yuksul, dengan kamiat akapor Shipor ula pemnaya ke martial law dan ia katakan national emergency. Taka ba aidau bakari kedon hapreng ke jengma, nakadau baki liang persyak, ha parlimen kedon ke jengma subut sop-sop, baka North America nakamtaban Weng ani penhiar suki ya Presiden Jongkari. Tang hadin kendiat kenta, bau Presiden ula pemna ya ke martial law dan ia kata kari kaman simti ya ke bos nsyar de ke Shipai ki MP jong ke parlimen ke malamare kerki ichkain robah toan Jongkari ha ka bakila shim ya karai ban ken persyak jur ya kan ke jeng pemna ya ke martial law mat speaker jong assembly ula kentai ya kan ke jeng pemna ya ke martial law ke parlimen South Korea kedai ke parlimen ka baki MP jong kan persyak ke khambun ya ke MP ke badan hakal yang sensyar Presiden jong ke South Korea haka jengkran ju ulam baka televisyen ula ong baka riga don hapna gejengma ka martial law kadon kaman Pynjari nak daw baki liang persyak kidon ki boy manapo panya subut sop-sop bat Presiden Kim Jong Un jaka North Korea manora ya kajeng senjar haka syak khadar bat kumjur ban pentran ya ka chok-sok chongsan hari South Korea. Hadien bala pemenai ka martial law ki Shipai klasang bantor syak National Assembly hendrai ki nongtoi jaka assembly kila bu de ki syuki kila ke de ki jan ber kemju kila bu de ki dia man persyak ya ki Shipai bekendong Shipor assembly mana ki surak ki patba kila mi patba man persyak ya kan dikarai bak jeng pemna jong Presiden Jagari ya ka martial law ki khabo na South Korea ki yathu mana kadau bak liang sensyar ka duna ki MP Presiden ula syamjeng manwanda ke bunteli ki bilan ki an namar bak kemdan beriau dan ki duna ya ka jeng don ki liang persyak aga juga por pat nak liang persyak kila keno bau Presiden Jagari udon na preng kejeng ka bakraw na bar bakila don kejeng keno bamsap persyak ya ka lok kejeng bat ule sibun ki kamru ki blang persyak ya ka ri hadin kejeng kentai juga National Assembly ya kejeng pemna ya ka martial law bar kemjuru kejeng ya mi ki patba ban persyak ya ka kejeng Pynjari ya ka ka an nak liang Presiden ularai ban Weng dan ni ban Weng ya kejeng pemna ya ka martial law ha South Korea wala daw Presiden ula Weng ya ka martial law nek lami kejeng dawan ki babun bo dia ban hiar sukino nakadaw kejeng pemlelan dan kejeng menang ju masin syar ya kan negari keberan masna bakan North Korea. The country's president declared martial law in a surprise late-night address. The move thrust Seoul into political crisis, with opposition lawmakers calling the declaration unconstitutional and protesters descending on the legislature.